Russia Ukraine dead hini ron thama ke do bomang bong seta kiram tang aruni phaisir kebarni Moscow's Red Square along ingdeng troxy kebra troxy World War II victory parade paman pon Russia adera long aningkan wangta aruni phaisir kebarni lote World War II ahut ke hai aningkarong amai padopon pon bangso ningkarong amai phan victory parade pusi hokpon lo Lason si peneng le thota Ukraine pen Russia that hiniang bong chiklo joni so se pen ron thama kaching thora sayamo non pu anta ing ton pon pelang hin nadera tumta nang tenang neteni pusi dobom la bangso ron thamang bong setame Russia President Vladimir Putin hin pen det piadang along aningkan wang Catalona santa taxi peneng le thota kidam tang aru ni phaisir kebarni Moscow's Red Square along ingdeng troxy kebra troxy World War II victory parade pamanpon bangso ahut Russia armu okso atumpen ason parade chepaklangsi armu okso jakong Ukraine aphan chepaklangpon Bonta bangso victory parade along Russia President Vladimir Putin hin pen kaning Japan ke Ukraine along kache song dambom armu oksuatum pini kache tengkheng kang ton Japan pangdak pon tahai pusi ning Japan bangso victory parade hut President Vladimir Putin pen son plit he dunglam the ning Japan kaning Japan ke chengsia lam the lake Ukraine along kache song bom armu oksuatum neo nazi maja kongpen che song bom lo lapen la soja kongpen kache song pajuddet ansi ington sonia lam the lake Russia Ukraine pen ke bom aron thama angbong amat ki ington te lapen son thoma lam the lake bangso aron thama ke kidam tang tharokrasir kebra plikebra pho aningkan Soviet sang along ke hai sonsi chepa hai vegju lapen thia lam the bangke Putin hin pen America pen NATO atum hendo a hokpet Russia hutur busi ning Japan. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Великой Победы! Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда были священны. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом. International Desk Report, Carbine Long Life.